Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Lugrel ide dane sareng sinamyan,
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing ngidang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang seberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing ngidang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis-muis marang tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang seberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada dalam Pak Hakim. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Kulun padu kerja Tuai manam semahi Moga si domangku Lak ke karya lang pagi
Aksamo tunong lan langku. Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih. Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan. Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kuno belok ke walus rado lampat belas mungkin suwe kelawam batu mangkiunang itu menadi jan panggul mandi mengaran sang sangkul putih. Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya. Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Jastun duak memantra konden karuan demenin betara. Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan. Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih. Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki. Kone suarga sukene tanpa wali duka. Yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari. Kone disubane raga mati. Neraka dongos atmane mesiksa.
yen irage corah di mercepade Durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepade ento masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketare itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen irage corah di mercepade durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepade ento masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketare itu lantas nyumung rasa yang neraka
bantuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
ing dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta lan nyidang nyingakin seuripne kerasa petang wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta lan nyidang nyingakin seuripne kerasa petang wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu
tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi nejani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Ejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi Buinlah sayang beli Kerasetan si teadi Ngampurang dewek beli Nyakitin adi Dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sujati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi buinlah sayang beli kerasetan si keadi Ngampurang dewek beli nyakitin adi Ejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno
tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kas teriraga yani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena rama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kas teriraga yani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena rama muliang kas teriraga jani tu sing jodoh reraman adi sing rela adi nyerah gaston lega sing lega tresnane jani tanam apang tu sing adi angkakan tuhutin subah kena rama selamane kau ngidang ngengkebang hubungan terlarang
beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
yen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adik tugas beli nuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adik dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba beli kau kena
yen nepuk mobil mewah di jalanan. Nake ngaden neng sing taen kuangan. Makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang gidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit masih cenik, negang gede penyakit sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit masih cenik, negang gede penyakit sakit gede. Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar lemah lu nih.
pun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen tak lukuh pangkyang naur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen tak lukuh pangkyang naur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Di pedagi utang, kondeng di tengah yang boleh ini caranya. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken bisa bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang bejak dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayang ini urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayang ini urusan Bang.
satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging kortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian di keto-keto tak balian metanjun tuh. sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.